Jedna za drugom postavljane su koreografije, splet iz Šumadije, igre iz Posavine, Vranje, Šota, Baranja. Folklor je umetnički postajao sve bogatiji, rastao je broj nastupa, nabavljane su nošnje, radilo se na osnivanju orkestra. Za rad Kikca zainteresovala se televizija Švajcarske, prikazujući igre iz Posavine u programu za strance. Svoj prostor takođe ustupala je i televizija Beograd u okviru emisija o radu i životu naših radnika u inostranstvu, a o radu i uspesima Kikca pisale su mnogobrojne novine u tadašnjoj Jugoslaviji. Kikac tih godina često nastupa u humanitarne svrhe, u bolnicama i staračkim domovima, na sajmovima. Svako gostovanje i putovanje bili su doživljaj za sebe. Cilj je bio podmlađivanje i umasovljavanje društva, postavljanje novih koreografija. Na poziv uprave dolazi Desa Đorđević, poznati koreograf koja postavlja igre iz Makedonije. Kroz folklor su mlađi naraštaji upoznavali kulturu naroda iz kojeg potiču, a kroz igre raznih krajeva svoje domovine učili su geografiju i istoriju. I tako, evo već 4 decenije. O poslednjih 15 godina slika može da govori više od reči. Najveća kulturna manifestacija srpske omladine dijaspore pokrenuta je na inicijativu srpskih kulturno-umetničkih društava i srpskih i jugoslovenskih saveza. Prva evropska smotra srpskog folklora je održana u Nemačkoj, druga u Švajcarskoj, treća u Švedskoj. U novembru 1999. prestonica Srbije primila je pod svoje okrilje omladinu koja živi širom Evrope. Beograd je, još u ranama posle bombardovanja, zamenio Pariz u kome je trebala da bude održana 4. evropska smotra srpskog folklora. Kikac je bio deo te svetkovine. Drugo mesto pripalo je kulturno-umetničkom društvu Dobrosav Radovanović Kikac iz Bazela u Švajcarskoj.